Namai hangga ina sampai ahang ina dama ningai bezal the need of the hour. Naka ga anu hangga deko se pigela nei bezal. Namai ga ina rasam kiga ze alung sige apo kachum ze namai anu danga pigenang sing bedlei ba. Ia ga dai zalam ile zaina. The need of the hour, Ramloga, and Manadaga, Kacham, Kachamla, meaning Ben Wile. And then is to Maina Rangaira, Baza, Rasam Nai, Rasam Gere, Zai Anugu, the Zai Anugu to Loom, Pigailuza, Namai, Naka Ising began, Apo Kachumza, Railan, Badeza, Kanang Belau, Low delay, Beza, Ningailuza. Going to Chum Kita Kaisalam Wile. Ne, the need of the hour. Namay nakaga, anidaga, Goza, Pigepam, Bamlang. Rabba Ninungalo. Anibu answers Kacham Zalam Wile. Rasam in Samwaira. 1 Peter. Kraibe Peter Prok Ningego Putum Tesaka. Chezara Rangai Zalam Wile. Be sober. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walk around, seeking whom he may devour. Missing sep sa bamlo, kwa mi sa bamlo, ningwi terei pe daya bol be a, haradi ka diva ko gumza, mi geza a, gesokte undara, ningwi hiya hunro za. Pero Zabam dase Aiza Rasam Kile. I pose Peter, Jesus Christa Gneva. Jesus Christa say Suivacona, I pose Ramakole. Christian Punugure Hegeleza, Haratsai Suime, Hare Zabam Zegina. Kadai pray punugu tingaleza, kadai pray sa katami bangoma bezegena, hero bezegena, one song lapa bom bezegena. Aiza Peter mana, apo panaro ay beza Christian mana nangor kule, Judy mahangre na Gentiles mahangre na cuma kanalezu, Jesus Christa dun nume, cipo tinggal Jesus Christa say simangnya, pana Peter na po zaroy bekole. Nangwi nraksa bamlo, be vigilant. Pero bawang rabang lay za nangwi pisun za bamlo. Cezaro ay pagkole. Kota tayo binese, kasya pero na nangwi tayo yaga, nangwi daga doy kora, nangwi daga tensya kira, be plonsang nangwi daga peza lamene. Suppose na be vigilant. Nang ring tingyawang na batera bapelalay na za harabanay nangay. Chika the chinchit the bamlo the Peter na Christian madaga aiza kache kole. Peter Jesus Christus sai tingkum aike pasu wamlu za aipo samja parang aipo kole. Jesus Christus sai sui za Jesus Christus go leadership kanga pa techa. Kedai pre kabua wambloga, hade wambloga, koko bebloga. The need of the hour. Ano yang ga pigi pamlang ba deko lo. Ano yung deko ra may lo. Kedai pre kabua bloga. Ano yung kanjay nito sa lumle di sana. Ano yung daga. Kau pigi pamlo. Kedai presya wang bloga anu iza lumule di sana nang anai daga deko pigi pamlo. Zemna ramadaga patauta dale wang bloga anai daga the need of the hour. Ngko da pigi nang sing belo. Anu loka socially anu no kan ling pi ne ke tameng longa anu na ngozap na ken sang anu na ngozap ba zai family gitu mikaru na ning du zai churches ka do society gitu anu ning ne ke
Galatians chapter minge Apostle Paul ne hebe azai pungu zemna da ga bambu hamui za raw chicha za raw za lamule in kya ke wai bu chipo ramaza anui zemna da ga lami ga me anui ning pine ke zai chipo go hamui ramaza na mai na ram ta bang long na ram zem anui da ga Christian mahanket da ga anui da ga bamme ga me Paul ne ai za zemna lum singa bam di ba ko le loi Jarang ai di bisa anui ta ga na mai la mi ga me ba anui ning ki ting da ra I kya ke ba ne le Galatians ke Paul na roi ba za chuna ga mi pum si gu ta te a te lian chi chak le chi ra ma za a ai le ngi ka ge ba hami me ba hlum pum ba ma ting ba pa bo te cham ba pa bo pum cham ne ba lung ta Hami meva, kamen neva, there's a sagluk lesiva. Aiza apostle Paul, Zemna anuidaga, Aiza bamdi bukole, no Zemna go hamui hani, Hamezai pungu, Hamuiza, Ira medley. Apostle Paul, Galatians yet Chezarabele. Anuini and Necklain Mai, Anuidaga poramaza, Lamegame, Nang I Chile, Nang I Ngole, and I Chile. The Melo and leading the plane. The my election thing da. The my no my gana. Town churches carry revival crusade speaker ki man. Haruya rata sing. I lose a hymnal na press and worship teza. Timway sang na punira ki keza. Harana puni pega tate. Nzimai tate gum korile. Kanele so anu taong pi wang bloga anu taga kamane ko gadi ni anu taga teja sablu klesi ko anu taga gadi deme anu zemnara mataga anu taga po narangai ba ai po anu gut hamui ramaza Giga gave hami me lumpum martin the bottle samba I ramale naza anitaga bamingalo socially and we observe the bloga I ramaza anitaga bamingalo namai nerangai lebza ne nakaga anu hangga gebam sing naza dekolo number 1 le na pung rangai lele we need Jesus again. Jesus Christ died in our culture jeba theology ga pasi tepe pugu pasi sing ba sita na guitarist jeba pe Pagu title azam pene ranglay. Christ died in our culture. Zemna ring ting is a Christa ki beza ngota dele. A ring ting ya Christa asai dele. A ring ting ya Christa bu good I beza ngota dele. Namai anu hanga ina pungong ane beza ane. We need Jesus again. Jesus Christa triyay maparing ting is a Iba madaw dungora maglay. Ano itay petsa bamba ay ramaza. Nuka inarang kaya Paul na may isay pungu amoy ramaza. Kasyaba tereng koko petsa bamba lay naza. Namay. Ano itagang ko samang pinalo. Rangay nailay Jesu Kristo da. Ano itaga guday kasira. Jesu Kristo do sa ano revisit nga dahil dalo ay diba kilo nga kay diba rin pag price tag ka natin kay ba mga ano itaga revive te dahil gilang dali nang Jesu Kristo do arape dali luto ay good feelings wang dahil sang dali na may zemna tayo kaya po ramaza gawang baza ngopel dali I am sure Jesus Christ do namay ano yan
hi get ka za na lu to sing uk dong pro ke za mi dui luai di ba kong ya le si po go same feeling le Jesus Christa na anoi tu ku ba za a nama anoi go society ga anai kilom ka zemna ramda ga apo go ka sya pe ga doi bena ta te za bamba milon sui ning ma pe ning pe cha bamba mi ta te ma ra ba te pe ka za bamba ai ra mane ne za deko anui sang ma pe bamba ne lo ai za ning de ga anui ta ga we need Jesus again Jesus Christa anui ta ga na mai mang sing le thus say the Lord tingong na gum za rong le Book of Matthew ga kana pagu hagwang ram banai pa katling baze pe rai la lo desa ai ram nei ne ningui hang chang gule example Bible galeza pati bukole keina abel du te chatida aiza kasya batadle harang sya bana ke lung se ka te wai blog ga guti blog ga aiza kasya batadle pa te pati tadle namai anui go society ga kene ka tu te chat ka lui hin tadle hang kena ke tu hum bu values anui ga dle hara go bacham za hang kena te chana anui je ga dle kena abel te chat bugum anui hazai te pa kai ra che je anui ga ga sip la baza ngop pe la ma dle ai ja bible du pe tim da anui go society gi do ai ja patcha la ma dle zai judas iscariot na jesus christ do zo te pe da Pachai sui za pugu uza du zo te pe dle namai anui da ga agum ko zemna ra me du anui da ga I du bam talak le mana apora me anui society ga anui ngoma ma le ko ta te bi ne namai anui go society ga apo go symptoms ra me apo go virus ra me agum me sia da go le ne ja namai anui go society ga anui da ga ko ta te bi ne bam lo no ba ine ne wa di go me naka nang sing bazana anui da ga Jesus Christa aiza tri ai ma pe ne dele Jesus Christa tri ai ma pe ring ting ge za ana anui hanga no du ira ga dele hara som kia rang di gum namai ne Jesus Christa nang le namai na na chu pe za nang na ka tling be ga kan jai be ga na sa za sab za ina na ma pung za kan say puige nana pe dizana ai ramalaina nangu kanamalaina all your needs nangu nei ma pa all your needs nang kanamalaina zana Jesus Christ na pe come ai bule it shall be added unto you ai za anu kya dai ai za primba su pokole ai za samria ko rasa wa Jesus Christ na pugu ministry ka ramjun ai di pokole ina na puma ko za ana Abu desega te bako zana punigo kanang ri ne za ine te bule nama anai go society pang za bame anai pielu za anai lummak za bame anai na pungong le di zana anai ren chi na pungong ramale anai go kasana ka na ka kli ba za pungong ramale Jesus Christ na nongo society pang ba za Jesus Christ na ruin ti kaule nama anai go kilong klaka te se sha za bomba kinara sikaka ngi ge za bomba de ko na me no na pe ko ka ngi ge za bomba aso samne go na problem pe cha bomba aiza asam sana aiza ite china aiza kakli ba anai go kilong ka na punga ramale kana le sudo Jesus Christ na aiza anai da gam poera pana kakli be za punga na pa ko le namai deko ko me zemnara me nchita diga ane society ga hara Christian man ka tenesa hara Christian magutulong lungai ta diba aiza dego meta teja Jesus Christ na maktiza na aipoza ane daga James aiza pungwang ngamla ko za ane tala magle namai anugo family ga anugo society ga anugo church ga personal ga anu ringting ga apora mane ne za anu patsa ba makole
Tingwang sangga anu numai zutle. Nama ane anu ring tinga kakli beza ane mi gadumale. Karena Yesus Krista daga wangai bloga anaigu society anaigu family anui zet madaga healing ja puang ra beza ane Yesus Krista maksa magda gale. Namai anui victims nya dale anui society ga anui hare za bamba anui ngodle anui dale hare beza akilong klak ta I dale hare beza tese sya ga akilong klak dale I dale tese sya beza family ga za society ga za kesya beza I dale namai anui ko go victims te za bamba za anui harasam ga anui se za anui kingai ma pa harasam ga anui ngau za anui pungai ma pa aram le I remember Zignele. Namali family get problems, Petra Bomba, I put on the healing Jane. Jisu Christa Dagana Maksa Ane. Makada, Perdana, Wangara Makle, Veramanele. Harasana Gumzarale. Makaiga, Ningui Tates, hypocrite Pumele, ago, Adaga, Wanglo. Ina nanuiza sau katamiga pegang day. Aja harap samke daiza ga amida ga comfort pega ba aja samam lo. Anu ya kya lu kya dai daga perit pacuk jani ning sang lu makle. Kana lesun namai anai guga disay berya da zuke dai raba. Idai raba gondri kai raba zana. Nang na malay ina malay kana lesun. Yesus Kristus ane pilu da. Therefore, I say the first thing that we need is we need Jesus Christ again. Nang sing ba ina anu hai mana puang lang beza ana Jesus Krista naka nang dele beza rangai dai dele. Zai pa kana baga anu dekau nang lo naka nang sing baga anu Pakana bagai ina kelangai bisa. We need prayer. Kakalumba zanang lay. Anui Christian ring tinggal kakalumba za. Kakalumba za. Daidi gilo baza anui cimalo. Christian na hangket sang lay di sana. Anui kakalumba na. Anui gu weapons. Anui go kulai tero sanglay. Anui, we should start a day with a prayer. Mga katalay naga kakalum benetri sa anui tero makulay. Inewanele anui naikagado nang kalum maksa nang he tinani pui take diba tinani pui bamla lele ila bamle. Kalum nuza take ba tinani pui ila bamla lele. Karena lesu aku experience saya sih na, ina tim sasun suga kalau sa kelumdok kalau aja ini kim tok pepe. Kedoi bila tahu, ibarat ni bos siapa la prinsip biu, kelumjun, alo bana, mihangga ko, mi kesian ako, minta kata ko orang ko na mi wang bloga, mi renci takku, kelumjun, sincere prayer, nana kelumjun, alo tepetin na. Nang ni kata daw ko orang. Jai nang kelum jun, hello jai nang jai na dok tok petlu ja kelum sincere prayer nang ratoi ta kelum jun rada ko jun hello ta petina nang daga ra ruigo tri ai dik jai na hing be ja nang daga bang ra. Ku be ja ba mo ko. Ai ja aku experience le. Kana le sing na kelum hello petini bamana ngai hing be nya ngai as hemi za. Isaac, a day with a prayer and without prayer. Kulum luza nunggu tinai mipi tachu ba, nai kulum maksa tachu bugu. Isaac, kulum baza anu Christian hanga importance kata sanglay baza. Cira hanga irana bukole. Bible ga anu pi designer. Bible gleja kakulum na pui pe misong na zelo. Nama anu Christian mang katere za anu kelum nei mang dulang le. Bible ke Daniel bena pa nai ke kelum katsum le. Daniel bena rada ka harapna bena kakam pauten be dau tege.
kasya bena pacuga teko ngamlang le kedai mugo gom kedai ma gom mugo deko ko neme pacu harada gane zumbia tangamlang le pada sabai ga sapti aida deko nalo Daniel bugu renci namang le Daniel be harada ga klum za bamugu harana paratoi ka ka ja renci hang harana be le anui Daniel bagum za anui gu kulume anui ka kulum baja anui gu kulum batak ja Bible ga anui pi gu da loga hana na panaga za bambe ja hana na tingwang ta ga pana bam na hang ki baja praise na tingku pe na ngawai lu za azam puya na te sak mene lu kulum te sak mene za bam di wai lo za ngau pe ti ba kulum za anui Christian mang ke te za anui kulumai me Belum good land denja zemna na chu de ko sao me zemna na pelo azam pe me di welo anu go sincere honesty harada kan chi check sa anu long sing ja anu present de wa sa hana baguma hana laguma belum chi check lu nei sing da ga harada pa ma zemna na pasung ko bi ni si ta ja harada pa ki le tingkum pe ne kamen ne wa mo pe sa Jesus Christ na bagu ministry de chu mo blog pa fasting and prayer lo ne namai ileja agu kakalum belam ga agu experience ne na ne ina ITS ga Bachelor of Theology PTS ta ke biting ga Arab sang le ra ole ileja ko ta te bilo design na ileja agu ko mo pidaga hai guga kai ga ahanga ja adjust te hum baza ibro ja guga kai be daga pangmi revse alung si ga za ibam tu kumi bam tu makumi alung si ga ka revse ma ta pai ga Znami na jo ranga ko duka first year second year tawang bi ke last time ileja kelum piene le fasting le ranga male hostel ba mi daga takte bi ga ni zungo mana dollar ko be takte kilo takte male takte kilo takte maka eba melo handai lu iklum lu class telu class reset lu me pedai na klum mai dai chipo fasting ba mai lu sang le ahanga alung si ge tani sai comfort ga agu final year gu project ama deko me id raw brama agu thesis ama agu oral exams ama deko kora me idero me ki la mo le Karena Yesus cipo orang meza anga sabi kata. Kau kelum mega harana nang sangka kai bloga harana nang lungsing zeki di sana. Harana tewade. Namai anu kau kelum mega anu ren kai zalami anu ren kai zalami anu ni pinekle. Daniel benar nekak lumai di gugum, hana benar rame kau gum tesap gum maklum pakai di gum, namai nang iklum zabame, nuna, rakyat number ne prayer program printe benar namai klum le noy, bimaina compulsion mai kena, anu wong uza klume. Prayer rituals anu te zabame, karena lesu Anui lungsing na klum za pame. Ai jan mai. Ia ne han na da ne guting ne da ne. Naka na ma ne da nang sing bezana. Ka klum beleja akelele. Merang ane le. Harason ki Thessalonica gun jarang le klum bamlo pol na rang pole.
kalum mamlo pray without ceasing jajarang le nama ane daga kalum kanga bese kana ane harata kala ane data bi se ne bang dele nang arato ene ane janji ka karab le the greatest need of the hour naka pagyenang sing bezana kakulum beleza aketele noy barangay nili milung sing jaharada ga ni present de mamra aiza Thessalonica ga pona rom namay na kalum mamlo noy zarangan ko namay ni Christian matagla ni rangan ko ni namay ni daga kalum ba chamong midle kalum ga harar witri ta de ba chamong midle pese luyam na anoy kalum su midle milong sing ja anoy ta te vloga anoy ta ga ngam lagay kana le sudu kalum ba glola injin ba serele milung sing magodi daga hana kalum nu zain gimbam le bible la romasu anoi Christian ma kalum ng gimbasere den koko pesere milung migu presentation ja milung guma puguza anoi daga la ko chipora mane ne ja anoi kalilu ja anoi go sincere milung sing magna nangu kanang ba society kanang ba ja nangu prayers ja piling sing ba value ba ma ja num tới tu vi ka sang ba kalum za harata ga pe hang lo ga suppose na anu yang ga harana anu yang ga den si pe le namai ani da ga kanang ba za ana ka kalum za ke le za na lang ba ga anu da kanang ba za ana ina pu ane ba za hara ruita te ba the work of Holy Spirit Hani taga recite le hara ruitri eba ring tingana namai acheza lungmak le kanale su namai hara ruina anai ring tingya tatewe beza ana Galatian ke jarang le na taga ruya hara ruita tebe tri le designa apora ma bamle noe kana ruira chia kahumba misri ba desi ba lechi ba kanja ba ki ba lung samte ba namai anu zemanada ke humba la me namai anu go churches anu go family anu go society ke misri ba la me namai anu go society anu kilom ka zemanaka ke desi ba la me namai anai ka ke lechi ba la me namai anai ka ka kanja ba num te do bi ba namai apora me le ne za namai anai ka ke la me ai za hara ruine anai ka ke ta te bloga apoza bamra le ngoi apoza gam zemanana kadai pere ko bokule kadai pere za shavne puile kadai pere za treke tamakule hara ruitri god di bearing things ana hara ruira chin ma anaring thing en chi ma bloga apo ka humba kan jabali chi be desi be kan jabalung sangte be ara mele za hara ru go rachi za anita ga se desa kadai pere za Siawang dele. Namai naka ga begin nang sing baza ana. Nalang te na rangane za. Hara we kan chi be ta te si be za. Ani da ga kan nang dele. Harui gu rachi ramaza. Adui ta ga bam daira, nji be daira, anu ida kanang dele. Namai ina pungai ba apo points kachumja. Ahang gaza ane the greatest need of the hour. Namai anu go society ge pacha bamba. Namai anu kilung kanga pacha bamba. Namai anai kaka pacha bamba. Apora mele na za. Pabangga wang dai le di za ane. Rana bagani Jesu Krista daga ane luto dai. Jesu Krista daga ane revisit dai ane.
อันนี้ก็กันลุมไปแกอันนี้ก็สังสิงจะอันนี้ก็ลุมอะไรจะหาเราอีกต่อเตยสิเบรันจีอันนี้ปุ่งจะอันนี้คริสเตียนมาหังเก็บเตยจะอันนี้เตยบารมเลยนักการอันนี้นักการก็เด็กก็จะไปเรียนนั่งนี่แต่อันนี้จีเลยช่วยลุมไอ้เจ้าช่วยเป็นน้ำมันเจ้าเอเล่มีลุงสิกันลุตัวไอ้ปั๊มเจ้านะอันนี้ลุงยับเป็ดเตยยับเป็ดสายยับเป็ดอันนี้ลุงเลยไม่ใช่นั่งหลังไปแกทิ้งวังเนี่ยอับราฮัมนั่งให้หินาไม่ดีบุกุมอันนี้จะ channel of blessing จังราอันนี้เรียนจะลุงเลยอันนี้ก็ได้เปรย์หันตาเตยมักษะอันนี้อันนั้นแต่เบย์เตยจะวางเบอร์ริงติงเลยนักแก่อันนี้นะฮารางอันนี้แต่ได้คำเลยไม่ใช่อันนี้ลุงเสียลิกายดูจะปีพลอนสังนักยิสุคริสต์หังนั่นนี่เตยจะบอกเลยนังริงติงอาริงติงจะอันนั้นนังเนี่ยอีเนี่ยเตยแบบมากเลยฮารางอันนี้หังเปย์จะบังมักกี้จะอันนี้นิ่งจีรู้จะการใจกับลิงไปแกกี่อีไปแกอันนี้เตยจะลุงจุกเลยก็ได้เปรย์นี่ลุงแกลุงบล็อกติงยิมกูมานี่ลุงแปะกเลยกี่เป็นผู้ชายนี่ลุงแปะกเลยไปนั่งหลังไปแกลุงซื้อซ้ำเตยจะเราสิเนี่ยเตยลุงจะนี่อีร่างไอ้ได้เลยเชื่อนี่แม่เตยน่าเปรย์แกไปจะฮาราบูหิงน้ำงอแบบเตยน่าต้องไปสั่งเลยโอเค